Juče je izvojevana velika pobjeda Srbije i međunarodnog prava. Zahvaljujući ogromnom radu delegacije Republike Srbije, aplikacija takozvanog Kosova je povučena neposredno pred početak Generalne skupštine Interpola u Santjagu. Ova vest koju je objavio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, nas je sve obradovala. Ipak nije sve bilo ni malo lako, ni jednostavno, a svakako nas očekuje još mnogo izazova. O ovome razgovaramo sa Markom Đurićem, direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohije. A naravno, prva tema, dobro jutro vam želim Marko, a prva naravno će tema biti vest koju smo dobili ovoga jutra, to je jutros u 5:50, došlo je do upada više od 25 oklopnih vozila i džipova Rosu i oko 100 pripadnika ove specijalne jedinice na sever Kosova i Metohije. Imamo priliku da ekskluzivno na televiziji Pink vidimo i ove snimke od jutros od 5:50. Kakve vi imate informacije? Ono što smo mi saznali da se još uvek ne zna povod i razlog. Da li je možda uzročno-posledično vezano za sve ovo što se dešavalo u Skupštini Interpola? Ja želim da obavestim građane Srbije da je jutros oko 5 časova i 45 minuta, dakle, grupa od preko 100 do zuba naoružanih albanskih policajaca, dakle, to su ljudi naoružani dugim cevima sa šlemovima. Ovo je deo snimaka, vidjet ćete na snimcima kako je to izgledalo. Upali su u severnu Kosovsku Mitrovicu sa svojim vozilima. Dakle, tu je bilo oko 25 vozila, još oko 40 vozila je bilo neposredno na ulazu u grad i njihov cilj je bio, dakle, želim da obavestim javnosti da su oni nešto posle 6 časova ujutru napustili Kosovsku Mitrovicu. Dakle, Rosu je napustila područje Kosovske Mitrovice i vratili su se na jug. Dakle, ovo je još jedan pokušaj da se Srbima život na Kosovu i Metohiji učini nemogućim. Da se Srbi na Kosovu i Metohiji zastraše. Ovo je još jedan pokušaj da se neposlušni i nepodobni Srbi podvrgnu brutalnoj represiji i da se Srbi kriminalizuju i okrive. I cilj je da se sever Kosova i Metohije kriminalizuje, da se Srbi kriminalizuju, da se Srbi optuže za najveće i najstrašnije zločine na Kosovu i Metohiji, po mogućstvu da se Srbi okrive i unapred optuže i za ubistvo Olivera Ivanovića i da se država Srbija uveže sa to. A još jedna stvar, kao što smo videli jedno nacionalno trovanje, dakle, kao što smo videli u Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini šovinističku farsu Prištine, dakle, kada su brojači albanske nacionalnosti, dakle, iako su tu bili ljudi svih nacionalnosti, prijavili trovanje. Dakle, da li možete da zamislite zapravo šta se desilo u Prištini pre neki dan? Dakle, ljudi u prostoriji CIK-a koji su brojali to je naravno glasove, odbačeno kao neosnovano. Ljudi koji su brojali glasove, dakle, svih nacionalnosti, kada je došlo do brojanja srpskih glasova, albanski posmatrači, albanski članovi CIK-a su prijavili simptome trovanja i dok su te albanske ljude odveli u bolnicu pod lažnim simptomima trovanja, dakle, i Srbi i Albanci i svi prisutni su brojali i dodirivali te listiće, samo su oni krenuli da se tresu, da dobiju alergičke napade i slične scenarije kakve smo već gledali ranih 90. godina. Za to vreme su Srbe odvodili i zatvorili u nekakve kafiće, oduzeli im telefone, satima ih isleđivali i saslušavali i šta je bilo od toga? Ništa. I danas nemamo odgovor ni Evropske unije, ni bilo koga drugoga, kakva je njihova reakcija na činjenicu da su nalazi toksikološki potvrdili da nije bilo nikakve ni zaraze, ni trovanja, bilo čega. Pošto su prvi istrčali da kažu da nadziru celu situaciju i da su spremni na svaku reakciju, očigledno reakciju protiv Srba i srpske liste. Prema tome, ovo što se jutros desilo, ovo što se sada dešava, ovaj brutalni upad Rosu, ponavljam, ovo je zaista nešto što je veoma ozbiljno, veoma zabrinjavajuće, nešto što predstavlja igranje sa mirom, kada vam preko 100 do zuba naoružanih. To su bivši pripadnici OVK presvučeni u uniforme takozvanih specijalaca KPS-a. I više od 25 oklopnih vozila. Tako je, kad oni upadnu u srpsku sredinu, dakle, cilj je jasan. Cilj je da se Srbima život na Kosovu i Metohiji učini nemogućim, da se Srbi podstaknu na iseljavanje i da se sever Kosova kriminalizuje. I kao što smo imali pre 3 dana jedno nacionalno trovanje, sada Priština pokušava da izmisli jednonacionalnu korupciju i jednonacionalni kriminal.
Dakle, i da za sve okrivi Srbe na Kosovu i Metohiji i državu Srbiju. Jedna od glavnih meta ove operacije, kako saznajem, bio komandir operative KPS regiona Sever Željko Bojić, kome su ti presvučeni pripadnici OVK u jedinice ROSU upali u stan, izvršili potpunu premetačinu toga, odveli su mu sina, Vasilija Bojića, u nepoznatom pravcu. Uhapšen je još jedan radnik regiona KPS Sever. U pitanju je gospodin Rade Basara, ako se ne varam. Dakle, reč je o čoveku koji je radio na značajnim slučajevima, koliko saznajem, i moguće da je sve to deo scenarija, dakle, da se između ostalog Srbi kriminalizuju, da se eventualno pod pritiscima uvežu sa različitim zločinima koji su se desili na području Kosova i Metohije, uključujući i neka značajnija ubistva. Ali ono što hoću da vam dodatno kažem je, dakle, ovi jednonacionalno trovanje i ovaj jednonacionalni kriminal koji je to jutro s takvom brutalnom silom udaraju na sever Kosova i Metohije, na Srbe, to ima veze i sa činjenicom da je Priština juče doživela katastrofalan poraz u Interpolu. Dakle, i bukvalno manje od 24 sata nakon što je Priština morala da povuče svoju prijavu za članstvo u Interpolu, i ja čestitam našoj delegaciji, Nebojši Stefanoviću, predsedniku Vučiću, koji je godinama unazad vodio bitku vezano za to, srpskoj diplomatiji i svima ostalima koji su uzeli učešće. Dakle, manje od 24 sata nakon srpskog uspeha da spreči Prištinu u Interpolu, dešava se brutalni upad do zuba naoružanih, presvučenih pripadnika OVK koji su presvučeni u uniforme ROSU na sever Kosova i Metohije sa ciljem da se kriminalizuju Srbi, sa ciljem da se Srbi uvežu, da se Srbi i Srbija uvežu sa različitim ubistvima, sa najgorim oblicima kriminala i da se Srbi na terenu zastraše. Jer kada vaš grad osvane pod okupacijom, kada vaš grad osvane prepun Albancima sa pripadnicima OVK sa dugim cevima koji su tu došli pod izgovorom različitih borbi protiv jednonacionalne korupcije, baš kao ovo jednonacionalno trovanje, to je najsnažnija moguća poruka Prištine Srbima da Srbe ne žele na Kosovu i Metohiji. I zato mi smo naravno pratili i pratimo od prvog minuta ovu situaciju sa velikom zabrinutošću, zato što je svaki ovakav upad direktno igranje sa mirom. Ja bih želeo da ponovim, dakle, krajnje smireno, dakle, Srbija je spremna da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji ako bi bilo ko probao da vrši ubijanja, proterivanja, napade na srpsku imovinu. Predsednik Vučić je više puta govorio o tome. Ja bih želeo da podsjetim celokupnu javnost da je predsednik Vučić 29. maja ove godine, dakle, dan nakon prethodnog upada i za vreme zasedanja poslednje sednice Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji, upozorio na činjenicu da se ovako nešto sprema. Da je predsednik Vučić upozorio na činjenicu da će Željko Bojić i srpski policijski region na severu Kosova i Metohije biti meta Prištine, biti meta ekstremista iz ROSU i svih drugih koji žele da disciplinuju, žele da kazne sve Prištini neposlušne Srbe, žele da okrive Srbe i za ubistvo Olivera Ivanovića i za sve druge slučajeve. Kao što vam je ovo jednonacionalno trovanje, dakle, glavni cilj ovog jednonacionalnog trovanja je da se srpska lista izbaci iz parlamenta u Prištini. Da se stvore preduslovi da se srpska lista zabrani, da se Srbi izbace iz institucije. Ja pozivam Prištinu da se ne igra sa ovakvim stvarima. Prvo, da se ne igraju sa mirom. Druga stvar, da se ne igraju sa voljom srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koji je jednodušno rekao da podržava srpsku listu, da ne krije da podržava one koji gledaju u Beograd i sarađuju sa državnim institucijama Srbije. I ako neko ne želi Srbe da vidi u institucijama u Prištini, pa nema nikakvih problema. Srbi u tom slučaju neće biti u institucijama u Prištini, ali postavlja se pitanje
šta će onda da se dešava? Zna se ako ljudi nisu u institucijama, ako se problemi ne rešavaju na demokratski način, ako se ne rešavaju kroz razgovor, zna se na koji način se rešavaju. Da li oni zaista misle da su toliko jaki i moćni? Pa nisu oni Sjedinjene države, nisu oni NATO pakt. Neka ne zavaravaju sami sebe. Deluje da su mnogo dozvolili sebi. Ono što treba da naglasimo da je juče zaista izvojena velika pobeda Srbije i međunarodnog prava uopšte. Da li ste vi očekivali neku reakciju ovako negativnu iz Prištine? Jer je često do sada bio slučaj kada Srbija izvojeva neku pobedu da bude negativna reakcija potom. Najdirektnije, 24 sata nakon uspeha Srbije u Interpolu, nakon debakla Prištine, koja ne može, zahvaljujući intenzivnom radu i predsjednika Vučića i celog tima koji se bavi time, dakle, ne može da dobije afirmaciju članstva u međunarodnim organizacijama, dolazi do povlačenja priznanja. I samo 24 sata nakon katastrofalnog poraza u Interpolu dolazi do slanja preko 100 do zuba naoružanih, presvučenih u rosu bivših pripadnika OVK. Dakle, to svakako nije slučajno i to je odraz želje Prištine da Srbe na Kosovu i Metohiji dodatno zastraši, da na svaki način odstrani Srbiju. Kao što pritisci na srpsku listu, dakle, progon srpske liste, želja da se poništi izborna volja Srba na Kosovu i Metohiji, zapravo ima za cilj udaljavanje države Srbije sa Kosova i Metohije. Kao što kriminalizacija srpskih institucija, kao što kriminalizacija Srba na severu Kosova i Metohije ima za cilj da se odstrane, da se očiste Srbi sa Kosova i Metohije, da se završi etničko čišćenje. Zato je Priština obstruirala sve ovo vreme istragu za ubistvo Olivera Ivanovića. Zato Priština duže od godinu dana ne želi da sarađuje sa organima Srbije po pitanju istrage Olivera Ivanovića, zato što znaju odlično u kom pravcu vodi to. Zašto nisu hteli da daju snimke sa lica mesta vezano za to ubistvo? Zašto nisu hteli da daju državnim organima Srbije pristup mestu zločina, pristup svim potrebnim svedocima? Zašto drže u pritvoru mesecima bez pravnog leka i prave mogućnosti i Rošića i Spasojevića i ostale? Dakle, očigledno je cilj da se sa jedne strane kvazi pravnim procesima sever Kosova i Srbi na Kosovu generalno, masovno i kolektivno kriminalizuju. To je jedno polje, jedan front na kome deluju. Drugi front na kome deluju je da istisnu politički uticaj Srba, dakle da istisnu srpsku listu, da je zgaze skroz, da je izbace, bez obzira na to što je 95-96% Srba glasalo za to. To ništa ne znači nikome, očigledno ni iz Evropske unije. Nikome nije palo na pamet ni da čestita, ali su zato prvi skočili na jedno nacionalno trovanje, a sada kada se dokazalo da nema jedno nacionalnog trovanja, nema ih nigde da kažu i mi još uvek čekamo. Evo, mi čekamo, danas očekujem reakciju Evropske unije na to što se očigledno pokazalo da je neko lagao. Da se neko igrao sa strašno opasnim stvarima. Ja samo postavljam pitanje kakve će posledice na međunacionalne odnose na Kosovu i Metohiji da ostavi afera sa izmišljenim jednonacionalnim trovanjem. Pa prvo smo imali jednonacionalno trovanje, evo jutros imamo jednonacionalni kriminal i jednonacionalnu korupciju. Postavlja se pitanje šta je sledeće. Ovo je teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Srpskim fudbalerima se zabranjuje da igraju fudbal. Srbi se pretvaraju u građane drugog reda. Znači, ne mogu rukometnu utakmicu, ne mogu da odigraju rukometašice iz Zubinog Potoka. Vi shvatate to. Ne dozvoljava se ljudima da osnovne životne stvari obave. I međunarodna zajednica ćuti na sve to. Srbija se nalazi pod snažnim, za to vreme, političkim pritiskom, pokušavaju da izvrše pritisak. Znaju da srpska ekonomija ostvaruje dobre rezultate, znaju da srpska ekonomija donosi Srbiji mogućnost da se razvija, da ulaže u svoju infrastrukturu, da ulaže u sistem odbrane, da Srbija danas nastupa sa mnogo više samopouzdanja, da ovo nije 2012. i 2013. godine kad smo se mučili da isplatimo plate i penzije, da Srbija danas može i uspeva ne samo da isplaćuje plate i penzije, nego da smanjuje nezaposlenost. Dakle, smanjili smo sa 27 na 11%. Sve to i naravno ulaganja u naš sistem odbrane, sve to čini mnoge nervoznima. I mnogima ne odgovara to da Srbija
dobija na snazi, da dobija na samopouzdanju i zato nastoje da nas oslabe i ovakvim delovanjem, a reći ću vam sasvim otvoreno, i unutrašnjim delovanjem koji ima za cilj da stvori dodatne podele u našem društvu, da stvori tenzije, polarizaciju. Dakle, nekome ne odgovara to što je Srbija konačno počela da se okuplja i zato je treba blatiti sa svih strana. Zato nas treba proglasiti trovačima koji organizuju jedno nacionalno trovanje. Zato nas treba proglasiti ubicama Olivera Ivanovića. Zato nas treba proglasiti ne znam kakvim diktatorima i ne znam čime sve. To se uklapa i ovo što profesor međunarodnog prava Ćoroli smatra da državno tužilaštvo Kosova ima dovoljno osnova da zahteva da se srpska lista proglasi neustavnom, a Savez kosovskih historičara, kaže Al-Hadri, ogranak u Dečanima, zatraži da se srpska lista proglasi terorističkom organizacijom. Inače, moram, da nije tragično, bilo bi smešno, ali taj savez istoričara, samoproglašeni, kako se nazivaju savez istoričara Al-Hadri, to vam nisu, da građani znaju, to nisu nikakvi istoričari. To je neka grupa navijača, onako krupnijih momaka u tesnim crnim majicama koji imaju likove Skenderbega na majicama i koji su se proglasili istoričarima. Imamo mi takvih istoričara mnogo više nego oni, ali mislim da ne treba da razgovaramo na taj način. Mislim da problem treba da se rešava ozbiljnim i racionalnim i civilizovanim dijalogom. A oni očigledno ne žele to. Oni misle da su dovoljno snažni, dovoljno jaki da mogu da zgaze i Srbe na Kosovu i Metohiji i srpsku listu i da sve to izbrišu. Ljuto se varaju i ne treba da se igraju sa mirom. Dakle, ne treba da se igraju sa stabilnošću. Ne treba da se igraju sa budućnošću sopstvene dece. Ovo što su jutros uradili sa upadom preko 100 ljudi, to nije neodgovorno samo prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Oni ne shvataju koliko je to neodgovorno i koliko je to ozbiljno i opasno i za sve stanovnike na Kosovu i Metohiji. Šta vi mislite, da će država Srbija da stoji po strani i da gleda ako neko bude krenuo da ugnjetava, da ubija, da gazi Srbe na Kosovu i Metohiji, da im napada imovinu, da im pali kuće? Pa ne pada nam na pamet. Predsednik Vučić je više puta u svojim javnim obraćanjima Srbima na Kosovu i Metohiji poslao snažnu poruku da država Srbija stoji iza njih i država Srbija stoji svim svojim kapacitetima. Ali mi činimo sve, kažem, da takvu vrstu scenarija izbegnemo, a onda imate neodgovorne ljude koji rade akcije poput ove jutros. Dakle, još jednom želim da obavestim građane, preko 100 do zuba naoružanih pripadnika ROSU, što su vam oni teroristi koji su više puta upadali na sever Kosova i Metohije, koji su i mene onda razvlačili. Dakle, to su presvučeni pripadnici OVK, koji nemaju nikakve veze ni sa ozbiljnom policijom, ni sa normalnom policijom, čiji je cilj uvek i isključivo samo da zastrašuju Srbe. I to samo 24 sata nakon uspeha u Interpolu, dakle, uspeha Srbije u Interpolu, nekom je bilo potrebno da prikaže da je tobože nekakva policija, tobože lažna država. Uleteli su tamo, uhvatili sina regionalnog direktora Bojića, Vasilija Bojića, odveli ga u nepoznatom pravcu, uhapsili još jednog srpskog policajca i brže nego što su ušli, izleteli nazad u južni deo. Kada pominjemo Interpol, Kosovo je povuklo zahtev za prijem u Interpol, ali i prištinska delegacija već je najavila kandidaturu za narednu godinu. Znamo da je veliki novac bio u pitanju kada je bilo lobiranje u pitanju, da za razliku od prošle godine vi ste sad pravili paralelu gde su imali podršku mnogih zapadnih zemalja pa i Amerike. Ove godine su se mnoge stvari promenili u tom smislu. Evo, Behđet Pacoli se hvalio u predizbornoj kampanji da je davao svoj lični novac za lobiranje za priznanje nezavisnog Kosova, za kupovinu priznanja nezavisnog Kosova, kako je on rekao. Ja pozivam međunarodne istražne organe da ispitaju ove navode. Jer javno se hvaliti da si nekom je davao mito zato da bi donosio odluku o priznanju nezavisnosti Kosova bi trebalo da bude predmet međunarodnih istraga. Što bi naš narod rekao, čega se pametan stidi, zna se ko se takvim stvarima ponosi. Ali tomu, kao što vidimo, nije previše pomoglo na izborima. Ja želim samo da kažem i vezano za ove rezultate izbora. Sa jedne strane imamo fantastičan uspeh i jedinstvo Srba na Kosovu i Metohiji, potpuni poraz projekata one Đilasove Rade, Rašića i ostalih.
Sa druge strane imamo uspeh Aljbina Kurtija i Vjose Osmani, koje deo javnosti, čak i u Beogradu, pokušava da prikaže kao neku umerenu struju. Ljudi, molim vas da se ne igramo sa takvim stvarima. Dakle, Aljbin Kurti je bio član komesarijata UČK. On je bio najbliži saradnik Adema Demaćija, koji je bio politički komesar UČK. On je na 15 godina osuđen bio u Srbiji zbog terorizma, pa ga je dosovska vlast pustila iz zatvora. Čovjek je 25 godina života proveo u najcrnjoj mržnji prema Srbiji, u uvredama prema svemu što je srpsko na Kosovu i Metohiji i želji za stvaranjem velike Albanije. I nije sa time prestao ni 25 godina nakon toga, već je u predizbornoj kampanji i u prethodnim mesecima upućivao najgore pogrede na račun Srbije, čak na račun porodice predsjednika Vučića. To nije čovek kompromisa i nije čovek mira i tolerancije kakvim žele da ga prikažu neki. Reč je o čoveku koji se zalaže za veliku Albaniju, za najekstremnije, najradikalnije mere prema Srbima i Srbiji. Pa i sada izjave njegove navode nikako nekom realnom rešenju, pa što kažete, slika se ispred zastave Albanije redovno. I čak primaju ga, evo vidio sam negde neki snima čak i sa albanskim nekim diplomatom i njima to ne smeta. Evo, predsjednik Vučić je juče ukazao na jedan neverovatan apsurd o kome takođe svi ćute. A mi ne želimo da ćutimo. Mi ne želimo da postane normalno da neko na Kosovu i Metohiji prima strane zvaničnike ispred zastave Albanije i da niko ne reaguje. A zamislite samo kada bi Srbi uzeli da recimo u Republici Srpskoj ili na nekom drugom mestu, bilo gde drugde gde Srbi žive u Evropi, da primaju strane zvaničnike pored zastave Republike Srbije. I da li bi to bilo moguće, da li bi ti zvaničnici tih raznih država od Velike Britanije, Norveške, ne znam nijakoga sve, već da li bi ti zvaničnici pristali uopšte na tako nešto? Ili opet za Srbe važe jedna pravila, a za sve druge važe sasvim druga pravila. Samo Srbima ne može ništa da se dozvoli i ništa da se oprosti, a svima drugima ne da se prašta, nego se podstiču na ovakve sumanute poteze kao što je ovaj ekstremno opasni i zabrinjavajući upad preko 100 do zuba naoružanih Albanaca na sever Kosova i Metohije. Znate kako? Krčak ide na vodu dok se ne razbije. Znate, postavlja se pitanje koja ovakva šibica će zapaliti to bure baruta kojim oni misle da mogu da se igraju. Srbija se ponaša racionalno, konstruktivno, normalno, ali Srbija štiti svoj narod i zaštitit će svoj narod. Uostalom, u prethodnim mesecima Srbija je povećala svoje investiciono prisustvo u okviru plana predsjednika Vučića za podršku Kosovu i Metohiji i mi ćemo bez obzira na sve pritiske, i želim našim ljudima da kažem da ne treba da brinu. Dakle, mi ćemo bez obzira na sve pritiske nastaviti našu borbu, nastavit ćemo naše prisustvo ove godine na univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici i zato ovaj teror, zato ih sve to nervira. Što ove godine između ostalog na univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, odnosno u Prištini našem sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, imate više upisanih brucoša nego prošle godine. Znači, ne damo se. Srpski narod je žilav na Kosovu i Metohiji. Neće da preovlada ni prištinski ekstremizam, ni onaj deo međunarodne zajednice koji žele Srbiji da bez ikakve naknade, bez ikakvog dogovora Srbije otme taj deo teritorije. Zato su se i okupili oko srpske liste, a zato sada oni svi zajedno pokušavaju da izbace srpsku listu, da je zgaze i da naprave haos na Kosovu i Metohiji. Rekli ste malo pre gospodinu Đuriću da očekujete neki komentar i objašnjenje vezano za ove lažne, otrovne koverte, a očekujete li da će neko se oglasiti u toku dana i reći šta je bio povod za sve ovo što se jutros u 5:50 dešavalo kada su upalo oklopna vozila? Odmah da vam kažem, ne očekujem nikakva vezano za jutrošnji upad brutalni do zuba naoružanih albanskih specijalaca na sever Kosova i Metohije, ne očekujem nikakva racionalna objašnjenja. I nemojte očekivati racionalno objašnjenje. Dobit ćete isključivo objašnjenja koji imaju za cilj da kriminalizuju Srbe, da kriminalizuju sever Kosova i Metohije. Zapamtite šta vam govorim. Je opet nešto bilo povod, je li tako? Zapamtite, evo, neće proći ni sat, dva vremena, oni će ponovo da izmisle neki razlog zašto su Srbi sami krivi zbog toga što oni do zuba naoružani upadaju na sever Kosova i Metohije, zašto je Srbija kriva za najstrašnije
zločine na Kosovu i Metohiji za jedno nacionalno trovanje, za jednonacionalni kriminal, za ubistvo Olivera Ivanovića, verovatno su Srbi sami sebe i proterali iz Prištine, Đakovice, Prizrena i ne znam nija čega 99. godine, verovatno smo sami sebe i bombardovali. Ali šta ćete? Dakle, mi ćemo nastaviti da podržavamo naš narod na Kosovu i Metohiji, to je ono što je najznačajnije, bez obzira na silu koja nam preti, nećemo dozvoliti bilo kome da srpski narod sa Kosova i Metohije protera sa njihovih ognjišta i hoću svima našim ljudima na Kosovu i Metohiji da čestitam na hrabrosti koju ispoljavaju, na slozi koju ispoljavaju i država Srbija će nastaviti da bude uz njih. Znači, povukli su se tako posle ovog jutrašnjeg napada i što bi naš narod rekao, brže otud nego odovud. Ali odvedoše i dvojicu Srba koji će, sad ko zna, vjerojatno će da ih proglase za najkrivlje teroriste na svetu, gore od Osame Bin Ladena i ne znam nija šta. I vjerojatno će sve da uvežu sa najgorim kriminalom. I sve najnovije vesti u okviru jutarnjeg programa, Novog jutra, a i naravno u Nacionalnom dnevniku. Vama naravno hvala na gostovanju.